Kailo kanuan ay bag nga malam tayo arati tayo yan ti Eco Park. Tat kailo kanuan makita yung yan ti igid-igid na gadunga. Aro o kan makita yung nakalinlinis dito iso nga kumay kayong ag-picnic dito. Kailo kanuan nagbanding kayo with your family, nagpintas kailo kanuan. Kailo kanuan, nasa episode 23 na po tayo. Tara Kailo kanuan, samahan niyo po ako na libutin ang ganda ng Eco Park Agoo. Tara Kailo kanuan. May Kailo kanuan mapantay GNT Children's Park. Ayun. Kailo kanuan kasi di ka pintas iti Eco Park bungad pa lang makita mo ti Eco Park Kailo kanuan nagpintas makaayo nga umay dito eh. May tayo matiti Kailo kanuan tayo makiubing. Napangamalong Kailo kanuan agarang agbalin tayo nga ubing takpa tayo para sunso. Madimat nga. Toy. Say, pamir man Kailo kanuan. Try tayo to. Maka-slide tayo. 1, 2, 3. Amazing! 1, 2, 3. No, umay kayo dito, ang akaskaring agibal lang kayo ti basuraan. No, dati basura yung Kailo kanuan. Ada mo lang di pagbalangan iti yan, ti sangwanan iti kalsada. Diyan, alika. Doon tayo, tara. Katangan tayo Kailo kanuan. Dati makikita nga dano, diyan eh. Tayo kitaon. Baka dahil ti patro, diba? Sayang ko man o mabalik naman. Dati nga danong Kailo kanuan kat danong nga apgad matlaang aga po dyan ti pinakita itatayan ti baybay Kailo kanuan aga po malang ijay. Mayat eh. Kailo kanuan amuyo ka di makikita iti nga danom. Dati gayam dati nga baybay iti ngam naggapo iti 1990s kat nagginginod iso nga limutang gilupa ditoy iso nga nagbaling nga lawa lang di makikita ito yun Kailo kanuan. Kagiddan nga nagparang iti daga dito yan ti Santa Rita West Agoo. Kat isumot iti panaglinad iti daga iti abayan ti Alaska Aringay. Kailo kanuanin tayo pa'y manag-interview iti residente dito yan ti Santa Rita West. Tapno damagan tayo no kasatno ti itsura na dati dito Eco Park intayon. Di ba chapel natin yan tayo? Dati nga banda nga barrier nga dahil Dati ide, bye-bye daton. Ay, bye-bye dati. Yung madayo ti bye-bye ide, inlibo na na po Santa Rita. Siya mismo, ibaga tinapo aspira. Niya ilibo may tamaalanan. At kagudan simba, may kitaan na ti daluyunan. Ide na ilibo may nagawa mo ti bye-bye, nagpakasamag sa lumaw na. Napintas hindi dato. At ay dahil inala bye-bye awasin. Pintas hindi dato. Napintas manenta adat yayan. Ay, ada dayan ante. Je laut ti siya po data. Gusto je stage nga no bye-bye idilira. Ay, bye-bye idi. Ibig sabihin ng palampay nga kasapno nga aro o dagya amin. Kawan pa ya. Naabutan niyo pa ayan pa. Wala na, nabit pa rin ito. Ikim po na ako stiras. So data ado ti aro. One eternity later.
Wow, refreshing. Ano tayo merienda kayo kanuan arati tayo yan ti food court da yan ti igiditi kalsada iti baybay tayo kayo kanuan daig merienda kayo kanuan may kayo isaw sila ganda na ito hello po ito po yung panunod tayo paiga po tanabisinan tayo nga napan nga nagpasyar diyan ti park pantay nga gumatang ti barbecue tatag merinda tayo. Kay Lukanuan. Hi kuya sa aking vlog. Ayun ko. Kay Lukanuan Uncle so agituno iti barbecue tayo. Hello. Ano pong pangalan ng ninyo? Store niyo kuya? Oceanville po. Ay Oceanville daw kay Lukanuan. So ano may kay dito yan ti Eco Park kay Lukanuan nagdiretso kay ti Oceanville. Tata kay Lukanuan iti tuno-tuno da nga available kat naga natin tingad. Tapos, dati barbecue, and then, Mall. nya, kimul ti manok ate kay Lukanuan, no, kaya yung pumartak nga agsa, gumatang kay ti kimulan. Tapos, silat kay Lukanuan, then, silat si manok, kahit dati kay Lukanuan, Bita ba din? Kaya ito si Bita ni, Dati nga Beta ba? Beta Max kay Lukanuan, pampadagdag ti Dara. At partak ni ma'am, nga mangala. So, may katun kay Lukanuan, tanong kung maratak sila ako ni Uncle. Shout out po kay Kuya. Benny. Kuya Benny! Kay Lukanuan, hintayo agmukbang, haniti barbecue, hintayon. Sarap.